Cyfle yma i Louis Robles. Robles ar Caerdydd. Oddi ar y trawst. Wel, nath Alex Lang ddim symud. A dyna'r agosad da ni wedi dod hyd yma. Syfryd gan Joe Evans, rhyddhau. Kyle McCarthy, cyfle am greisiad, dod i mewn yn isal. Ac yr ergyd gan Lewis Rees, modfeddi heibio'r postyn. Kyle McCarthy, yr bel isal i mewn. Ac Lewis Rees a'i ben yn ei ddwylo, yn gwybod fo hwnna'n agos. Wytchely. Geir Cyr. Gwaith da gan Moandwe, rheoli, ac yn troi, ac yn rhyddhau. Robles, heibio i Alex Lang yn gwaith arwrol gan CJ Craven yn ôl i adfer y sefyllfa i Met. Gwaith rhagorol gan Moandwe yn rheoli ac yn rhyddhau Robles. Ond Craven oedd yna. Callum Roberts. Roberts yn mynd yn hir tuag at Robles, pas hyfryd. Robles, a draws y canol at Moandwe. Ac efo 3 munud ar y cloc yr ail hannar, mae ffwmpa Moandwe wedi roed y Drenewydd ar y blaen. Y bas hir yn rhyddhau Robles. Robles a'r bel i mewn i'r canol, a Moandwe a'i gol gynta'r tymor. Robles, Tishmael, allan at Roberts. Mewn mae'n dod gan Callum Roberts, tuag at Dominic Smith. A mae Dominic Smith wedi dyblu mantais y Drenewydd. A'i dyna'r gol sydd yn sicrhau trippwynt i'r tîm cartra. Gwaith da gan Dominic Smith. Smith ceisio rhyddhau. Jason Oswell yn gweld Alex Lang oddi ar ei llinell. Cymryd yr ergyd yn sydyn. Lang ar draws y gol. Ond yn ffodus i'r golwr. Mi ath y bel yr ochr anghywir o'r postyn. Scott, fair to say that today was a monkey off your back? Yes, it was. It's when you come into a situation where the boys have been on a bit of a bad run as well, and then it gets compounded with obviously a change of management and stuff. You want to come in and you want to do your best and you want to get off to a good start. It's took a bit longer than I'd expected, but just said to them there, first class attitude from start to finish. Had a game plan and they stuck to it, and we played well today. Defended really well, tied it up, played on the counter and scored 2 really good goals. O Ryan, prawn siomedig i chdi, wedi di dangos dy deimladau ni ar diwedd yna. Hynod frustrated heddi, oherwydd o'i gallu roi lan gyda colli pan i'n wario dda, roi performant mewn a dangos calon, a dangos yr intensity fel mae pob un chwaraewr sydd yn wario Met Caerdydd yn neud pob un wythnos, ond heddi o'n i ddim yn nabod shwd fath o chwaraewr ydyn ni, o'n i ddim yn nabod y ffordd ni'n wario, ddim yn nabod y cymeriad sydd gyda ni fel arfer, a dyna beth sy'n siomi fi fwy na dim byd. Fi gallu roi lan gyda colli, fi'r wir gallu. O'n nhw wedi trefnu heddi i frustrato ni, a dyna beth nath yn ofyn i gyntaf, eistedd mewn bloc eitha isel. Ac nath cael digon o feddiant, a wedyn o'n ni yn sort of own worst enemy fi'n credu yw'r gair, a dyna beth digwydd y hanner gyntaf. 300 starts for Newtown. Yeah. Pick one game that stands out for you. Your highlight. Wow. I would have to say the first time we as a group qualified for Europe, we did it the hard way. I think we finished 5th. Second half of the season, I don't think we even really won a game. Went into it nowhere near favourites. We'd be put Talbot away, but the final against Aber away, which I don't think Newtown had been in Europe for over 20 years. I'd probably say that one, yeah. Well, here's to another 300 games. If my legs will let me, yeah. Here's to it, yeah.